Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ada apa masalah kamu, Beb? Pakcik, Makcik, saya nak ke bandar dulu. Kirim surat lah. Awas kamu tak takut ke kena tangkap polis? Ya, tak payahlah kamu ke bandar. Iyalah tu, nanti makcik yang bawa surat tu. Ya, ke mana? Ini Makcik. Lebih baik kau kerja sajalah. Iyalah. Terima kasih Pakcik. Terima kasih Makcik. Surat nak boleh Malaysia. Iya, Naya. Oh, ini tadanya. Tak boleh surat, tak boleh Malaysia. Oh, Andriku macam ninge. Ujapui mupuranu angkaku pole. Upahato makada mudane ki rialeku. Tapi dekto umelo lisu mata na ogi. Kude na gena dui papendreku. Andriku macam ninge. Letu maku kue tuli idimi rilala nawa-nawaku. Aso tuli tak bajo wani manca jinipi. Mau ni mega bunga tak baka riwan wana tawe. Tetekan di tatung riada jancita. Makan rekua semparaja sepipi nama lara. Oh, Andriku macam ninge. Rila lena maku kue. Upi sabiki mak kedai. Tule mo gandik ta jengak. Ko gena ka 5 tahun. Barak masa gene dui papendreku.
ia mindi kumakadaki lisuni namo maku kue lisutona ia mene ia deti utajeng pape balita wassalam ab magagai Mario marenu hatiku bacai surata padai nareko serang lampe na tepa bosi siaso sautoni udaniku saba engkana wala pak bura udani daiku mabelai maka cinana hatiku melok mewaki siruntu nakia nalawaki tasi loang nenia bulu tandre tapi mau ni nalawaki tasi loang nenia bulu tandre tetak ki siruntu mau ni rila lenipi oh daiku magagai ko meloki mondro gang kalimat tahun masa gena hatiku taje kidai mau ni 10 tahun na tetap toki utaje wassalam nanti
Isti